Chibai ule Zoram news ti chwa hun son shetani a tum anga om thei chuan ni tin jing da ruka chop chwa thin tu mani lo ngai thla thin tur le lo subscribe pa lo like ka lo comment thin turin kan nge na cheu thazing August ni khat sang ni som ni panga zir top ni ani a Zoram news lo ngai thla ang u tuyal theya thlaphan na tura om lo nimin choma khan ho minister puke sap danga chuan tuyal thei phur tu tanker te chungchang tar langin tuna hian oil phur motor somli parukin lot la tharin Mizoram an ron lut le to a diesel liter nuai thum sing ruk sang ruk petrol liter nuai ni sing sari sang thum an ron phur meka gas bur sang riat pali phur an ron in zui mek bok lot lak lo tu ma thu chwa te khan ngin na pomin an thu an sut le a khamrang che vela kong siam that na tho dan a hmuna hmu tu ten in nor khum chia an ngai lo ni inalang ZDU truck driver association le tanker driver association ten nor tum te an thlop lowa alom ome ati tuna hian Mizoram tui al theya lo lut mek zela Northeast Petroleum Mazdur Union po in vo in August ni khata tanga Mizoram atlan lawan tum chu an thul nia soya ni lai hian nimin lama petrol lak tu man tam hle ani ZPM minister le MLA ten a hmuna kong che siam that me kan VIL dan chu INTIHLAR tumna drama ani MNYF chuan an ti nimin khan MNYF headquarters chuan thu chwa an lo siam to angin buichali le khamrang inkar kong chelai siam that nakal mek chu an vice president pulal nun moya pau tu hova enin ni tina VIL tura inti ZPM minister le MLA te duty dan amuna an enfia MLA te amuna an duty dan chu INTIHLAR tumna drama ani a sumti hek tu engineer te le na thok tu te ti buai tu mai ani anti MNYF chuan Zoram mi puite chak lak lu na kong bera chiat e mawangin mi puite sumdong te lir thei nei tu te le khal tu ten har sat na na men lawan tok mek ti soin nikum lama PWD ministerin thalma sabera kong siam thatani tur thua soi nu a le kong siam na tur tia sarkarin petrol diesel ses tia mi pui sum cheng vai bel che som ni panga alak sak nu po a heti em a kong a chia hi ZPM sarkar in thla da wang le in kalpo na kong an ngai poimo lo wanga an ngai ti an soi kon puile khamrang inkar kong hi Mizoram sarkar in a enkol renga an mang an top fur pui nu July ni sari sang ni som ni panga a chau NHIDCL kutahlan ani thu MNYF chuan soin heti chunga ZPM sarkarin mani in soi fi hlim nan le mi pui bum nana NHIDCL abur bun tavek mai chu van duai thla kan ti in mo phurna langam sarkaran mamo takzet ti an soi bok ZPM minister le MLA ten detail men siama khamrang tu buichali road in VIL chok tora anin ruat tamai te chu awan duai thla kan ti thu soin PWD ministerin ahna atlin lo zialan na a an ngaya PWD minister hian angai na a hrethlot lawani chuan mo ala abangam turin MNF thalai te chuan an phut thu an soya ZPM minister le MLA te chu motor changkang ne na tlan kwal ringot lova omchila ria chil turin MNYF chuan an nge na MNF thalai te chuan hetiang kong chekara chak phur tu lir thei khal tu te in pek na le an tlom ngai na te chu an ngai hlu in ro puyan ti thuan soya lir theya tangkhang te eile in tur ngai twa sak tu mitlom ngai te chunga lom thuan soi bokani MPCC Legal Department in phai tanga ziklum ron lu tur te dang turin Mizoram sarkar an phut Congress Party chuan samthang le khosang ranga ziklum ching tu ten ziklum an thar te an hral tha thei lo chu poyan ti a thataka ziklum an hral thei nan the Mizoram Agricultural Produces Restriction on Movement Order 1994 Amendment 1999 mangin phailama tanga ziklum ron lu tur te dang turin Mizoram sarkar an phut ti an thu chwa an tar lang
hemi chungchang hi MPCC Legal Department Chairman Puti Tizo Thansang a chuan nimin July ni somthum pakhat sang ni somni panga ni lai ni chhundar som pani khan Aizol Press Club a thuthar the dar tu te ma a apuang ani Chief Minister Pulal Duoman NF Railway Construction General Manager AK Chowdhury le atho puite ko min Thenzol PCT Hlatlowa Railkong le station omse adu thua soi NF Railway Construction General Manager AK Chowdhury le atho puite ne na apisa a anin kom na a Chief Minister Pulal Duoma chuan Sairang Rail Station hon hun tur le Mizoram Chimlama Rail Kongkal zel tur chungchang nimin chhun khan a soipuya Sairang Rail Station hong tur hian Chief Minister chuan Prime Minister Narendra Modi a som thu te tarlan ni in honna function nei na mun tur te hortoki le Mualkhang Station a tlo na atana helicopter tumna tur lo siam lok te rail konga endik na atana special coach lo buat sai te atul tur tho soi ani Chief Minister chuan Thenzol chu PCT atana siam tumani thole master plan siam na antan mai to tur tho soin chimlama rail kongkal zel tur chuan Thenzol PCT hi adai fem hlavak lova paltlang theise station hi hlalutuk lo se adu thua shila an preliminary survey ya chu lo ngai poimo turina cha AK Chowdhury chuan Thenzol kianga kalti ran tum dan report chu kumin October thla vel hriatir mana tum tur tho Chief Minister hi ashilani PWD Minister Pu Vanlal hlana chuan konpui le sairang inkar kong thom thatna kalpui mek chu amhuna kalina endik PWD Minister chuan nimin khan konpui le sairang inkar kong thom that mek chu amhuna tlo in Mizoram chak lak lu na kong pui poimo tak konpui le sairang inkar that tok lawa wanga har sat na thleng te sutkiana ni thwai theinan sarkarin ruam manna siam thule kong siam thatna po ngor taka kalpui mek zelani thua soya kong thom thatna chak jok le sot joka kalpui ani theinan minister le MLA ten ni tinan VIL pui baka PWD ho tu ten amuna ria chila an VIL thua soya Mizoram ta na kong poimo takani awangin lir theita na tlan tlak le nuam taka siam vata trol thua soya ni PWD Minister hi Sports and Youth Services Minister Pulal nging lawa marle Pulal chuan thanga MLA in Troy Omin Pu H Zoram liana ENC Pu David Sap Zova CE Roads Baka PWD athok tu tele konpui le khamrang khotlang shwai tu ten an tel pui bokani Nimin July ni somthum pakhat sang ni somni panga zir top ni chhun khan Government Zirtiri Residential Science College chuan Fresher Social le zirlai chuak tur te choi moina hun vana pa hola an manga he huna khwalian puti BC lal ven chunga advisor to CM Finance and Planning chuan tunlai khovela zirlai thiam ringota tok lova midang te ne na cheng ho kan ni awangin khosak ho thiam po kan pas chwa angai ati MLA puti BC lal ven chunga chuan zirlai te hin akin loka kan ram shwai tu thori ni a inputa mi zo ni pui kan ni pat tunlai khovela thiam na le hriat na asangin apung na sa to a le khathiam tak takan tam em to ani chu wangin zirlai thiam ringota tok to lova midang ne na khosak ho thiam po kan zir chwa te langai ati a eng huna le hmuna po zirlai kan thiam ringot hi dam kho chwa na atan ahman ringot thei lova eizon na kong sang tho huna midang zeizia hre thiam tak chunga thok thei turin inta hria mangai ani ati a Government Zirtiri Residential Science College na anmamo auditorium tharan nei theinan thei top chwa puya tum ti asoibok Government Zirtiri Residential Science College Principal Dr. Zirlian Ngura chuan an college a zirtir tu somruk pakwa office staff somni pathum le zirlai zasari som pali mekin science subject sang baka home science le computer science subject zirna te thua soya
university exam result nu nung ber sang ni som ni panga a khan subject sang sanga university topar panga le top 10 na mi som thum palian om thu te UGC nak accreditation voi thu man nei to thu le to na hian na grade A ni na an nei mek ti asoi bok zirlai te tan award sang lalzi ki sailo award sponsor to pi ethel lal sang le ani sailo le incentive cash award sang sponsor to posap zowa CEPWD ne na lom thua soi bokani Nimin Khan Baptist Church of Mizoram Wholesale ko na Mizoram ba na kay hen holding scheme noya Chief Minister Special Package kaltlanga lunglei district ba na kay tur progress partner tinne na sumpek chwa dan tur in shiat na le orientation training lunglei district borsap pinaf need man hova man chu MLA putilan limpuyan kwalian ni inaman puya he huna hian line department ho tu te po antil kim hle ani putila limpuya chuan hen holding progress partner te chuan sustainable goal momal taknen ma an la dona lotling turin line department ne nan tang dun zelang sumsem tur da sanga sem mai ani lawa department kaltlangin momal takin kalpuya ni a political fitness lam ni lovin atling tele be se om te khai chwa tumani in todel hi nam hum him na ani ati bana kai nuaya beng ten mi za som pali ne na lo nan peto Mizoram Sarkar flagship program bana kai hen holding scheme nuaya July ni somni pakwa sang ni somni panga thleng khan bana kai scheme kalpui tu department sang nuaya progress partner atan mi zaruk somli paruk thanan ni to a progress partner atan thlan to zinga mi za som pali ne na bank pathum State Bank of India Mizoram Rural Bank le Mizoram Cooperative Apex Bank ten lo nan peto ani hen holding scheme tho pui bank ten lo nan pek to za chu MRB in mi som kwa SBI in mi som paruk MCAB in mi pariat ani voi vai na thlen na mi pui o a kumina zual ko na za pathum lut to Sarkar malak na le na tho da na lung oilo na le vui vai na mi pui nan thlen na tura duan mi pui o website ta kumin chungin zual ko na grievance za pariata lut to a Mizoram RTI online kaltlangin zona sangli zaruk somni pakhata lut to ani Kumina Sarkar Department sangin mipui o kaltlangin grievance za pathuman dong to a chungzi nga somthum paruk chu chin fel ti top to ni in boipui mek somthum pakwa le labo zui lo somni pariata oma grievance thelu te chu akai noi Sarkar Department tenan chang thina channa du khoplo tan zwal ko non appeal theyani Nimin July ni somthum pakhat sang ni somni panga chun khan DDK North East Zone Additional Director General Ashish Bhatnagar chuan DDK Aizawl Station tloin thoktu te akoma thilpoi mo sang soipuin an malak dan le an natho dan tlang pui te azota thoktu tin te chu an mo phurna te zotin thuron te ape a an natho dan chu phak omati thua soibok DDK thoktu te hian an mamo sang te pu Ashish Bhatnagar ne na hian an lo thlena DDK North East Zone Additional Director General chuan a thei anga alo bo zui tur thua soyani Nimin ve khan DDK North East Zone Additional Director General hian Akashvani Aizawl din kumsom rukna lom na hun Akashvani Aizawl Multipurpose Hall tuikhwa tlanga nei chu ahman pui bokani Lir theya zong pol sang te chuan Mizoram hun sanga kong sia wanga har satna antok chu poyan ti a August ni lia tangani kwa sang ni somni panga chungin tlan cholan puang don ti antar lang hei hi sairang le vai reng te inkar National Highway 306 N06 kong sia MEK chakzo ka na tho ani thei na turani hei han bung ro phur chi lir thei te ahwa mang hun tiam chunga tlan nuam taka sarkarin ko nga SIAM theilawani chuan na zo ka mala kan tuma lir thei tlan cholan puan chu lung oilo na lantir na ani lo thule thazo ka sarkarin ko nga SIAM thei na turani thuan soi
an chin chia china kumin sang ni som ni panga chungin sai rang le vai reng te in kar konga kong chia wanga lir thei tlu accident somli pakwa a om thuan soibok Nimin Khan Aizawl Municipal Corporation chuan Miss Grand India 2025 a first runner-up Vanlal Nun Tluangi Truam Pui Veng Lom Pui na le Choi Moi na hun IMC Auditorium Truam Puya Manga IMC hian ambassador atan Miss Vanlal Nun Tluangi chu som ngalin ani hian IMC som na hi apomani Aizawl Mayor Pulal rin enga sai lo chuan IMC mingalom puina thuziak le sumfai cheng nuai khatlanin Aizawl in India ram in elna sang taka first runner up ni theya nei chu chuan omati thua soya Mizoram mai ni lovin Aizawl khopui le IMC office omna thuam pui veng ti moi tu le ti ming thatu hian choi moya phu le a kaushan le khotlang ta na na tho te hi thalai te tan en ton tla kani tia fakin Aizawl ti ming thatu ni chun zom zel turin du sakna hlana IMC ambassador ani na anga Aizawl khopui mason na tura malak na kong sang sanga te faina konga IMC pui bom zel tur le Aizawl mi pui te thalai te le nau pangjok te kong dikko mu tu ni turin acha ani Miss Vanlal Nun Tluangi chuan IMC in ambassador ni tura anruat na apom thu soin khotlang rongbol tu ani a khotlang ta ani ti a soifia a IMC ne na thok howa ambassador ni chu ati mak mo ani thu a soyani Thir sakora kilometer sang khat zanga somruk tlan turin teko kan London a thleng Larin fela teko ka ram hlun veng lai Aizawl chu khovela thir sakor in tlan siak ngai hlutlo London Edinburgh London LEL a atel dona July ni somni pakwa sang ni somni panga khan London a thleng LEL a hian thir sakorin kilometer sang khat zanga somruk lai a thui tanpui tu tel lowatlan turani a hau tak hle ang Teko ka hi Mizoram Cycling Association a executive member ani a Tramhmasa a general secretary ani Voin Khan Thingsaya Indo Myanmar border fencing nei tura joint survey nei ani Nimin Khan Nathial District Sub Deputy Commissioner Pu Ar Vanlal Ruata kai shwaina nuaya Indo Myanmar border fencing nei tura joint survey Thingsaya nei ani a he joint survey team a hian BRO Lamachangin JE Umesh Kumar Tela Assam Rifles Lamachangin Post Commander Surrender Huda Telin Village Council Court Thingsai te an telbok he survey a hian Nathial Atangin surveyor Pu Albert Lal du oma telbok ani BRO ho tu te ne na tanga thu don danin Thingsai triau kam entry point na tanga te in chaklam le thlamng lama kilometer som hung tura ruwa manani a survey report hi BRO kuta a omang Sinot Hospital Durtlanga 3 Tesla MRI hlan na le hon na hun manani Nimin July ni somthum pakhat sang ni somni panga ni lai ni chun khan Sinot Hospital Durtlanga 3 Tesla MRI call thar le ada na room chu Reverend RC Lalngak liana moderator Mizoram Sinotin pathian ne na hlan na le hon na hun mang He hun hi Reverend Dr. Kelal Lom Zwala Executive Secretary in charge Hospitalina Kai Shwaya Reverend RC Lalngak liana moderator Mizoram Sinotin pathian ne na hlanin ahongani Dr. Lal Nunnemi Medical Superintendent in MRI call leitura Sinotin arel dante malak dante ti hlotlinani tak dan le technical report a pe a Dr. RL Sang Luna Director Sinot Hospital in Lom thua soyani 3 Tesla MRI call hi cheng noi sang khat zali somriata Sinotina leyani a MRI call hi March ni somthum sang ni somni panga a alo thlenga ada na room siam le installation te ti felani nuwa man thein honani ta ani 3 Tesla MRI hi Mizorama chuan masaberani a Northeast India a hian 3 Tesla MRI hi som chawa oma Sinot Hospital in nei tharnen hian India marchak biala 3 Tesla MRI hi som omta ani
anei thei zinga sinot hospital an tel hi hospital thu nei tu te le sinot ho tu te chuan lom oman ti thuan soya hetiang khol thatak Mizoram la om ngai lawan nei thei hi pathian khongai na le ko shan ho te tran ho na wanga ni a alom om tak zetani an ti tri tesla MRI thatna bik chu asken chunga reilo bik hle afia bik em damlo mut na le akhola le na wangin damlo ta na nuam bik cancer screening na ata na man tlak takani tri tesla hi thluak ro chuk twa le ti rol en na thabik biometrics le artificial intelligence technology mangani booking ti du tan phone number pariat pasari pathum pakhat pariat paruk pathum paruk bial pakwa a thotan nia tanga inrin ni thleng jingdar kwa le achan vele tlaidar li inkara ati ngal theiani XCM nupui piri idam doi ina July ni somthum sang ni somni panga thole ni khan pilal riliani Chief Minister Louis Pulal Thanhola nupui chu Ebenezer Medical Center a admit ani a admit tira ICC iwa a omnu in nimin khan private warta son chwa ani a adin muna stable ngai to omani lauti doctor tenan soi MSU try to ten CM an mu Mizo Students Union MSU General Headquarters try to te chuan nimin khan Chief Minister Pulal du oma apisa a mu in an ngai poimo zong thil sang an soipui MSU try to te hian Mizoram Public Service Commission MPSC hnuaya na sang lak mek tele lalak chhun zom zel turte chaktakala kani theinan Chief Minister hi an nge na district sanga exam center SIAM trolan ti thote an thlen bokani Chief Minister chuan MSU try to te thuthlen hi poimo ati in theito pahmalak puya tum thua soi Department sang nalak mek le lalak turte chu dan anga dik le felfai takala zel tur le dan lawan na alu tuman omani po in waisen takat nol ngam turin MSU chuan Chief Minister hi an ngen boka Chief Minister chuan tunna ya department sanga dan rul dewa na thok tam takten an thorei ta ka wang ngit mai tura anin ngaya wanga dan nilawa nge phutan om thin chu thalawati thu MSU try to te hi lo shilin MSU po in sarkar waisen taka akal ngam chu athlop tlata dan ang thlapakal chhun zom zel turin an ngen ngal bokani National Highway 154 laya compensation lamulo mi somthum pali in tel khomna Landowners Association by Rabi chuan compensation an mu thei lawa wangin National Highway 154 danantum Landowners Association by Rabi hi nimin khan by Rabi kholu ma chol buka pung khomin sarkar thu nei tu te ne nanin bia a zang na dom na an mu thei na an malak to dan te tar langin Landowners Association by Rabi member te chuan kolosip DC le by Rabi SDOC te nen po voi tam tak meeting an nei to thu te PWD Minister le PWD Chief Engineer Highways ne na po an thlen thin thu te soin Lodlin na an mu thei lo thuan soya an malak na in omzia anei thei lawa wangin tuna hian lung oi lo na lan tir nan kong dana contractor te na thok thei lawa siam mai chu an ti thei tok nia an ngai thu an soya ni Hailakandi District Asamatanga Laulut National Highway 154 hian Bairabi Meidum Pang Balkon Sai Hapui ke Bukwan nei Bu Chang Phai Khwa ti paltlangin bil khothira alut chowa he kong puyan siam tran tira tanga tun thlengin Bairabi Khwa cheng chung ko somthum pali chuan kong puinan ramati chiat man zang na dom na hi an la mu lawa wangin hun rei taka tang to in sarkar thu nei tu sang te ne nanin dor to china hlotlin na an la mu lawa wangin lung oi na lan ti ran tum ta ani lung oi lo na nan ti ran tum na muna hian sarkar ho tu te nen in gomin sarkar thu nei tu te ngen na chu an ngai chang le ri dona August ni som pangatlenga hlotlin na an la mulawani chuan atul anga malak le ni se an ti ani
kong pui lai chan hun kum sang ni paruk khan compensation pek vek to angin Ministry of Road Transport and Highway chuan asia a ma se pek mai chung ko som thum pali la omte chuan tun thleng hian compensation hi an la dong ve lo ni in an soyani Engineer do thanga EEPWD National Highway Division 3 Kolosip chuan kong lai chan kumsang ni paruk khan MORTH chuan compensation pek vek to anga an sia ta wangin tunal mulo mi somthum pali te chungchanga hian zo na atam thule zo na omte an chan ve reng thua soya tuna hian Revenue Department in a pompui award list chu Guwahati Regional Office a thelu ani to a anni hian Delhi main office a thon le in an ron pom chuan Kolosip DC office a compensation hi pek thei turin an ron thonarin thua soya thei top cho in an bo zui reng thua soi bok Income ho na hian PWD National Highway Division 3 EE baka pu chi lian manga Bairabi SDO Civil PC Larin Chani SDC Kolasip pu Isakmal Som Tluanga SDC Kolasip le pu Arlal Nunpuya SDPO Kolasip te an telani RD Block Dilin Khotlang Hua Pin Trong Trai Roal na nei Nimin Khan Longlai District Vathuam Puya Rural Development Block an nei theinan Khotlang Hua Pin Pathian ne na an Trong Trai Nimina Khotlang Hua Patrong Trai ho na YMA Hall kanan veng Vathuam Puya nei hi upasi ke sanga Chairman RD Block Demand Committee Vathuam Pui chuan kai shrain ko shan shrai tu te kai shrai na hnuaya a hu hovin trumli an Trong Traya Pathian ne na RD Block an nei theina tura an dil baka Vathuam Pui Khotlang tan te Primary Health Center Police Outpost an nei theinan te Rural Bank Horticulture le Agriculture Office le Higher Secondary School an nei theinan te an Trong Traya he huna hian Rural Development Block an nei theinan malak na kalpui to dan te soilana ni a malak zelan tum dan te soilana ni bok Rural Development Block Demand Committee Vathuam Pui hian kumsang ni atang to khan Vathuam Pui Block honani theinan state sarkara angin na voi engi moza tan lo thlen to a hun lai ang zelin sarkar in thlak chowa po RD Block an deal na hi chol san lovin a thei ang anginan bo zui chho zela tuna ZPM sarkara po helai bialin mason na nasazo kan nei thei be sein RD Block hi deal chun zom ni se an ti a Nimin Khan an thil ti te tluang taka an kalpui theinan pathian hne na dil na hun Khotlang Hua Pin an buat sayani Khati zong kha vo ina Zoram News kan ti chwa thei chu ni a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soye